awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya nanti tang sebenarnya yang latakan menu-menu kita buat penulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan Hanya Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin sebenarnya Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula Kranchai bagi bampat dan yu Aadhaar number kindulo di Kijing Metoy bat ki skim bapher kamtam ki skim ki buan nak sarkar pereng. Konrad Kongkal Sangma ula Kran kene ha Kijing Yalang jong ke block level community interaction program leng bagi CM Connect kebalalong hak arp sautrek kula lengkot arhajar arpusan nak snong Pamdaba Haranikor ke District Southwest Khasi Hills ha Kijing dan lang bab Pius Marwen MLA Haranikor constituency ba renik tan leng dok tongkar MLA Kemokerwat bad usampat Kumar Principal Secretary Katnat CNRD hadian bakawai kalong kemia kalapen sngo hak majung Menteri Rangba bad kipat ba bagi dan ki beriau hak snong ki bampat lei Aadhaar number bad penlong yaki bikin do nak skim sarkar kebetulan yo akum tahu Menteri Rangba ula pensyai kene bagi bamdan yo Aadhaar number kin do lo di Kijing Mentoy halo kene Kijing keliu Menteri Rangba ula yo ben pensyai ba Hakari berokawai Kejala Meghalaya ke desa Tang Maka Kejala ke bampat pendap ban penrung kerteng Aadhaar. Uli turu bagi sarkar India kala ailat Kejala Meghalaya hadu laisnem ban pendap bat kumta kumakalong mata kejeng penrung kerteng Aadhaar kala kis paprapau nak sispa bagi dan satang kumar arpau ni arpusan ni nak sispa ki bampat ni. Dari naknya ke sarkar India kala kerencai ba on dan ke skim itu ki bamdan Aadhaar number. Menteri Rangba uli turu bagi sarkar jela kala kesang bandingkan ke sarkar India Ndrai ke sarkar India pemerintah kamsa pemerintah sesian pad Menteri Rangba rengkat baru bapius merwen kila kentu Haranikor konstituensi bagi jelai berokawai bagi dengan no yu Aadhaar number nam ini ajira bapher bagi bakenturu bagi day show pensngap na sya alam pakla bad bagi day ban shim yagi jing mentoy ki bagi yo daga bale yu Aadhaar number Nong jangi ki pedang ban syam ya Aadhaar card. Kapenlong yaki bandu no yaki skim sarkar ki ba baki dai ban yo. Te ki ai kelat kelenti ba piarap nak benta jongki. In the whole country, Meghalaya is the only state left which has not completed Aadhaar. Meghalaya is the only state. We have 20 to 25% people who don't have Aadhaar. So everybody in the country has taken Aadhaar except Meghalaya. Number two, Government of India has been asking us for the last 3 years to complete Aadhaar. We were at 25%, 30% coverage. Today we are at 80% coverage, means we have improved. So in the last 3 years, Aadhaar has gone up. But Government of India has made it clear, no more scheme if no Aadhaar. Government of India. So now in a VEC, if in one VEC there are 20 members, even if one member does not have Aadhaar and 19 have Aadhaar, the whole VEC will not get money. This is the problem we are facing. And Government of India is not agreeing anymore. So my request, the people who are in the VEC, who have taken Aadhaar, and you can see there is no problem, in fact you are getting benefit only. Please convince the others also who are left, one or two, you have to go. So this is a good platform to tell everybody. As Chief Minister, I'm telling you, Principal Secretary CNRD is telling you, no Aadhaar, no scheme in the future. Saya dengan Principal Secretary, bahkan tadi kecikle juga Sarkar Meghalaya, kene kawan namba naka Sarkar India. Teka operasi naka Sarkar juga Meghalaya yang mentala arsnen, ndrei naka Sarkar India kelai deadline bakim syasyo. Abai dai bakasi skim Sarkar Perdana
pada kan ka adha kumai yang i chief minister Baram kejungiru ila pensyai mata bah kajila kejungi hak ni Islam ke pelalai bah hambun ki bah pediam ni adha rei dangdon pat ki bah hadu manta kim pat pediam dikani kalau kajing penduk yang skim sorkat pedeng habedei berkasnong kathau ka bah wan ka blok na tanpa kajupi benar kalian ka jongaru ya kani nga kerpat kembajupat na kapor sa kapor ya ki nongsong hi berok kawai namar gi sutho bah ki skim baper laban nong kapia mewai ka bah ngidon hakales ki bal perumahan cuan reklam ka adhar ni masuk ben yai ben ai ben tayo ki nongyen bet ki skim habai dei bekas nongru de kumbangala tepat ba kene ka jikpen syai ba pai dei baka adhar ba kalong dakumne kumpai ba pinget bakadai kajing dalam bakla andre kumbala kerpat yang sing lista jungi bakatam kiwi ki jela priamut de tanga ka jela ka jungi barang sa tangkat to kani tengenget pada kalian kejupi kajing shone ka adhar kamte ka no kare naka jing mentoi bat kajing bha bat na kampam ki skim kumbala on principal secretary ba habai dei ba ki pisaru kamruk so akaun jumno juno ada don ka adhar kemudian pe phaka akaun kejupi